I could just say, yes, I fucked these guys. Yes, I fucked them all. Like, I fucked them all. KOD, Samuel Uku, Maya, Kojoyan Singh, Lizzie's Bill Karami. I fucked him before. She's not so good in bed. Victoria Lebanese husband, Nkokonsa. I don't know, I can't get myself to fuck him. But gosh, that guy likes pussy so good. Like, you are married now. Every day you're in my DM. You want to come and see me. You want to come and see me for what? As for sex, me and you, it won't happen. It won't happen. Unfortunately, when I met you, I think one time KOD saw the two of us working together. And I was saying, hey, what are you doing with my small boy? Since I don't make you with this show. What are you doing with my small boy, Eugene? It just stuck in my head, like it just registered in my head, like if I ever fuck this Nkokonsa boy, if I fuck Eugene in Kansa, like it will hit KOD. And like at that time, it's like KOD, like we had me at that point in time, I felt I was in love. And he made me feel like he's in love. And he always used to say that, okay, he's bipolar like me. And he's a Capricorn and I'm Aquarius. So January born, so I've realized that I really connect like on a different level with January borns. My first boyfriend was a January born. Like it took a very long time for me to forget that motherfucker. But I've forgotten him now. I'll tell you about him later on. Yeah, so that was the first time I was like, you know, I could say from the like top of my chest, yes, I fucked them. Yes, we fucked. Yes, we fucked. And so what? Like, why should I be criticized? If anything, first of all, people should just mind their business. Yes, I fucked like over, maybe I'm getting close to 100 guys all my life. But mind your fucking business. Mind your fucking business. I enjoy sex. That's why I have it. I enjoy it. That's why I have it. And you know, some people, I always want to have sex with someone I'm attracted to, you know. As I said, you know, I don't have like a very fixed spec or something. I don't have a very fixed my spec B has come to my head. My spec B has come to my head. Right, today the list, you know, mami kofa pen paper ambra list, no, make sure obi edinya. Then I'll talk about, you know, what I learned from the person. I'm saying mienu ni anana miensa ni abayo bi etwagu wo social media pa che se obefo ba bia na che se ono ahonsem na ebo si ehwiegu tata se nsuo na se wo se wo se woje edwa na se ubomode na wotena se na wutie ni nsem bia wo kika na che se wutumi efamu aba na abayo aye ka no wasem yi obeye adwuma kakra wo Media General me kire TV3 na emukura na nansi wode betu dwa se media fo ya mbomodin asem betua eye won a woni om anase moni om ye djuma kai papa isan se bebere na etumi address shepre betena won che se wutumi se onipa wot TV so ne hu twagu pa che se ne ho aye kama na enso be ko na account na wakwa na che se hwe 20 che se kapre eni na account mu che se wutumi se ya botese papa wono eya de ne bufu papa na wo kire ensem se abra na wo host ye program be your friends a Lady Circle wo ye TV3 no wo kire mu se every episode na se wo bomodin aye episode baako se me ka se ye no ne baako no otumeje 500 Ghana cedi pe na nso ne ntade mpo obehya no na che se eboro saa
as abayu chira just a car TV3 4 no ya de enso no kapre kura enya ne foko enya ne dama enya ne sempoa emfa kapre po ento no eno wo chire mu se chese opeso obobrade a nje se adwuma e friend se eye obepie anim anaso obe hosti eye program e wo TV3 de enya de obetumi aye kura nti no wo de adwuma ne nyina ba wiye sa nsemi kura nti nkoda na nsen wasan hompunu papa abena kokko e na meka no wasam yi abna kokko nkrofo bere agidi se owo yare bi anase yare bi e friend se bipolar sa bipolar yi e kire se ono de disorder bi a kire etumi eba nipa brabo ma o swing mood e ka so swing mood kire se obetumi na ni betumi agisesi a be 1 minute kire se wasan ne bra san ho e kire so otumi swing mood anytime a kire se nkrofo e de to se ampa abna kokko de wo pe oba na se wo hwe ne su ene ne bia an se ne suban ne tibia se de tie na aje se bipolar aje se ebi ya che no aje se nkrofo kire mu sa kikamu asa na ebe me se na nsen de waka no pa wo se wono one nada isan se social media na nye obi asase ye nto asase wono me wono de obi fo a untumi me che ne se sebi impreduasa ona mo no ye wasase ntino wo be che no se ba bia na me de ho nya wo de ntino bra ne betua ka eno de eno nye obi asase kura eno na wo abetra social media na odwudwa nsem na ensem na epiem ne mu ba ensem na wo kirem ne de chesere se wo tena se na wuti a me pacho memma nyina anya krado isan se wabodi a kire mu se ono de wo ba wiase je se wotumi awe mema pa anya mema ni mpo na awe no dabi ajere se ayo opposite wotumi mu se wono na ya abena kokko no wabomodi a chi mema bibira awe won kan se mema na awe no dabi na je se abe yense bibira je se mema awe me ya ne je se dabi wono de wo se base wo we mema eye ne hobby and hobby just say adia wataye pa ni je ho se wo yesa nneoma se won remember bra and don't try oba use this ya what tried before the future wonya wo se fa ho ne kosa da bi science one of the atro e do for future no wache what was a bam no wa real street na no na just what na social media obo modin ase montom bo ase na ene de social media metena so no be kire nsem ya tinsamanya piano wo beini baako betim na nkrofo yam de hwehwehwem esan se ba bia no wone na wotumu se ano ohye enye mofra lai di no obo ne je se wotumu se enye nkwala kura ne je se wawe wo ma besi nde no wo se wono de obu nkompon go hwe ne chance wo kenkan emema wawe wo ma emema ne be 100 eno kura ye de wo kai no ai ne nsem je se de wo kai won tirimu no and 100 ne just say the one kind they just say buburuja be 1,000 billions of guys ne just say what you say guy was sepen no papa nipa nyina wo sampa abena kokko wo ye kokko ampa why remember ama member so say yes why now what you say no say hwe unipa ba ko pa ne ho adi mu epie mu KOD KOD wonim no KOD anansen ne nsem ne akuapem polo ho nsem be ye mena betwa bebregu ya comedian ya ni tikasi ya nkrofo ni tiso me de emna mekan o ma ni tiso pa ti utwa se ni tisi na atie na ni tiso ntino otumi ye comedy ne any style bia KOD wono na ni dia be pie mu se wono obi a otumi we maye dia abayo kire mu se hwie eje se KOD etuatua ono Lexus Bill so edin abepiem ono ejuma wo Joy FM che se wo hwem drive time na ono na ebo pa na se kuro ko wale wo de me de se me kire nsem ge me de wo tumu se me de asem de me ndi na bibire na tumi ka se na wo ka se dabi me ni nsem de obi ka na me tambeto ono de na se me se wo ko traditional wedding mi kura fe amafo nyina budgets Lexus Bill why are se wo tumi ahwe wo so abrantie te se wo che se wo tumi se yes unya jina ho so aje se ubo osipi na osita aje se ubo pi ba bibiara wo ye bema gramo wo kwabrani aje se wo jira na so wa ya de papa se wo tumi aware abna wo se wo bema se no wo so kan like this be odin yetumi piem wono ma kire so wo se wono nso wotumi ahwe no etumi edit wo abrante bi efense Eugene wono so your blogger Eugene asafo oye juma wo YouTube anasa despite media fo bi wosan so your blogger chese wono so din abepiem pa chese edin dia chese wotumi se doors papa mebbo kakra na wo chese enema na Kojo Yansen kra de wo se wono sa time na owe ono na chese wotumi wi anana ba na moa ono kan say
me dia minism enti o se tam na o we ono abna kokko no na wo sanwe na ba na mo apeso ene je se akwa na friends kodwo yansen je se wo je se wo di dwuma papa organ ha no je se emma na ewe no na ono so we ma no ene je se aye mixing the something je se wo de fra no wo ze wo de we be fra na we afra wo ze ko school no wo ya mixtures wo ko school no wo du JHS ono ma wo ko science me yo mixtures je se we wo ha na we wura ha e je se fra sa je se wo kire mu se abra ono wo we ono no na je se wo nso bomodi awe na ba anamwa ana afeso obi so anase blogger bi anase ohwe blogger friends in consagit onipa o sa o de sa blogger ne o blogging ne ba no onipa ba ko no so wawe ne pa wawe ne yie a je se wo kire mu o si TV anase TV presenter bi so wono so ne kunu so sa wono de o se wawe ne mum no wo de wo ye nema bi ma ono angasa ne je ho a wo kire mu se na besi ne kura no o se onipa na anase oba na obon de friends lebene wono so TV host a je se wo kire mu se ne kunu ni kunu wo no de wo kire se ni kunu no wo fi se wo je se wanya be ma bi a je se wo no de wondi no agura dan de na odi tu no wo se ni kunu no sa ni kunu no wo no so kura no be fa no ho no mo kakra je se wo nze wo se mentina metire mu se wo de wo be fa no de a wo be we o je se wo fa no kakra je se wo we no na so be si na nyina no ni kunu no obomodin aba ne di am se abna kokko se ne mini se ma ware de na so no menya nka wo ba be sra abna kokko se wo bisan se amemesra wo sa anye den mbasra wasanya den me fa nkuben nkutu anase ye vasinya na de na mfa mesra ba bia wodi wawale enti wodi entwa so aye se nema nyina entumi enkoye enti no wotumi se nema ne de che se edoso papa edoso edin de edoso papa na wo kika kura no wotumi bo ye Giovanni no nkofo ye me sense abrante Giovanni zo aka ho Giovanni we de turashi TV3 so wono angasa no edwuma TV3 je me se ho na pashe won je se suin je se wo we no ho no ma je se wo to aso ne nsam je se ne nsam ne de ados papa wo ko wo atiri nko wo twen book to wono wo twen ngoma twen krata ade to wa wo kire mu se hwe sa book ya ma twen a me be choro din edin ya me choro bia no me wadaje pa metumi a kirekirim obi anasa adesua bia mesua firi onipa bia ho anase abrantie bia ho a kire se ampa me no chese manije eye enwe ho enti eba ne se mewe mema na ya de a chese we nya story bia ne mo obi an bo modern se obe mine ni business we american we nya ade bia wo se anya ade bia chese no wa chese we be wo se be bia wo se je no ntre na wo man ga na mukura da bi wo se obi an wo se ampa wono de ba se wo we mema ne de no obi nti wa we o ma bodina edina mde ma ne de keto abi wo se wo be Charles ne pa enti we video wo tum se lesson wa hyase obe brothers ne sa kwa se je se obe kosoa ne je se wo tum se emba ma we no omudoso nyese mema nketo apabenefo won a wa ben pa won a chese wotum se omo celebrities enye se bia mfichirefo bia dabi wo ye Messi don't try go there and ben omkura and ben omo se wo try obi so wa ogina mani chese won to me try wo afichira don't try to say celebrities a omaje omde no kakrampo na mabodi ama ho team fifiri a wa shock no woma wo mu na omodoso enti no de ha na me de besi wo hwe video na wo ba kirekire mu ama ohun se ampa ewie ne de wawe mema ne bebre na ye toa ensam ne so a bem se na nsen no eba se eye Unama kono ya dos pa wo my way mu esan se wotumi mu se ababa wa ansem kura me didi kan abna kokoyi che se wotumi se eba se ye ne enipa na se ye ni nipa have affair che se aya de aye common pa wo my Ghana mu ne afi so no ba biara ne wiase nyina na we na video bi so etwagu wo ye internet so e hunu se mrante ye keto abi ejesa abrante no hwa oni wo ye teenager wotumi se wo ya kwala keto akra jesa wotumi se wo mo twe aben ye hotel bi receptionist kubisa se yaba wotumi se woni ne girlfriend na mpa wotumi se girlfriend so tia srem kama wotumi se wo ye tia pa jesa wotumi se wonya hotel kakra jesa wotumi se guy no ni taste no wache da fa no na wo twe ben ye receptionist enye se ebia na ebia mo ko sreska ebia my one city bi ntokoko na wotumi se ba wotumi se dressing na wo dressing na mo de na mo che se ampa o my crowd science wotumi se akwa no atade na wo hye no ya hye da pampa wo mo twe reception se ba bi eduru no etumi se say no say it was a first
no de emema bibire na aba no omunyi ye no na omade teenagers no dan tuom na jese nka omye meetings jese yensi odan tuom akiri anu ya ne jese yemmo nkomo kakra jese one ne girlfriend otum se kapre ni na so we de wa kire mo se abrabo no ba bia dunia ko new style just watching a bear reception and one in bonko what was a video na twagunu tum say ampa abrantie gina wa just wo bomodin ase one reception yi ano baye so oh hwe hotel room ya hotel number 200 and I said 306 see any kai say hotel room bi to dwa just say what tum say na actions bi call no papa what tum de what did na de what ta just what tum say ampa and they will be sure go on the way na ma ben hotel na what tum say video no bi bomodin tenase etwa se ayade no nwa isa se otumu se enkwala keto akora na je se omo nso ma start ya je se omo ben hotel je se omo beje enquiry se ye be da for one day na se ye be pese ya dwetwe ho kakra e be da kora sen na obeje ya je se otumu se omo bon koma be se awiye ni nyina ne se omo ba betwen akoben ye dan mu na omo du dan mu so dia aka ne long story yentumi enkan ni nyina enti we ye ensem kakra otumu se dwagu papa social media enkrofo etumi edi ho nkomo papa enkrofo ka se say by this time na mofra ikoni se ya ene eche se be kakra eche se empadifo ebedi anim no tumu se de aka ne de agi nyame na nkasa ebam na je se wotumu se saa nioma nyina akoso a de nimba bia betumi ede blem na to sa wofo se enkwala na se nioma so etwagu wo TV so ana se nioma enkwala ne so te ana se empo peer pressure ena yetumi ede sha eno yentumi enkyere eno nso no amanfo kasa se nka enkwala ide ba this time bi omodu de nkani se nka omadwen eba okra na nso yade a wotumu se yade enwo a kyese enkwala yi o mastati a omo ye saa ya afutu kakra koma mo ne se ombo modin ase saa ni ma we no awofo betumi ne mofra etumi atenase na afi uba Africa akra to de bia enkomodie anase eba enkwala ene ya awofo ntemo a eya na mo ntemo no eya na ncheda nyefe isan se awofo na to de won pe han dodo an se abofra kra twa be no no abonkomo no eto de bi kra mo ntumi ene omu nyamre entenase se this week na wan kasa wabra bon sen ne koye dabi ene Africa awofo one day o sorry agents in business okoye adwuma an se okoye adwuma na abofra ne so se ne besi no na se sen ne be kono eto de bi ntumi nwenwo empo abofra nya botra ba won chen se ebia oni sei ayemi sei no obehu ntiatia ene atetia akwala ne mefom ne ntino se obekọ no de wo twa sokura won ko biem ese asikura anje se ensamboni bia akwa anje se wo giegu ne widie mu saa wo giegum no wo giegum saa enti na wo fo yesere mu se ya mo ne mo ma no mombo modia so benya cordial relationship motumi atena na face relationship na tight na motumi abonkomo se de se na efata na de ensam no enkyeremu ebesi medi amje so Franco Ku Asante ka mo se mombo modia na face so no numbers etwagu o screen no ase no ofra botumi ene yen edi nkomo na etumi aye advert bia pese ye edi ma but I saw Jibre ene adaje ehwe